What's up, everybody? May the peace of Almighty God upon you, and welcome to this channel to improve your speaking skill, English with Alex. Today, we're gonna see different types of words. ዛሬ በጣም አሪፍ የሆኑ ቃላቶችን እናያለን። ይህኛው ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። ኦኬ ድረስ ዳቬሪ የመጀመሪያው ምን ይላል? fend off, fend off, fend off, fend off. You can say fend off ትላላችሁ። fend off, fend off, fend off. fend off ማለት መከላከል ነው። ለምሳሌ አንድ ጥቃት ሲደርስባችሁ ጥቃቱን መከላከል ወይ ደግሞ አንድን ጉዳት መከላከል fend off ይባላል። fend off, fend off። ለምሳሌ ጠላቶቼን እየተከላከልኩኝ ነው። I am fending off my enemy. 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 I'm fending off my enemy. አባቴ ጠላቶቹን እየተከላከለ ነው። My dad is fending off his enemy. My dad is fending off his enemy. My dad is fending off his enemy. እናቴ ጠላቶቿን እየተከላከለች ነው። My mom is fending off her enemy. fend off ይባላል። ወይ ደግሞ ጠላቶችን ተከላክዬ ነበር። I fended off my enemy. 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 I fended off my enemy ትላላችሁ። I fended off my enemy ማለት ጠላቶችን ተከላክዬ ነበር። Here's gonna say I fended off my enemy. I fended off my enemy. Have you ever fended off your enemy? ጠላቶችን ተከላክለህ ታውቃለህ? Have you ever fended off your enemy? Have you ever fended off your enemy? Have you ever fended off your enemy? አዎ ጠላቶችን ተከላክዬ አውቃለሁ። Yes, I have fended off my enemy. Yes, I have fended off my enemy. አዎ ጠላቶችን ተከላክዬ አውቃለሁ። Yes, I fended off my enemy. ስለዚህ fend off ማለት መከላከል ነው። አንድ ጉዳት ወይ ደግሞ የሆነ ጥቃት ሊደርስባችሁ ሲል መከላከል ምን ይባላል? fend off እንላለን። fend off ትላላችሁ። fend off, fend off ትላላችሁ። ኦኬ ሁለተኛው slow down, slow down, slow down. You can say slow down. በሉት እስቲ slow down. slow down ብላችሁ አታራርቁት። በቃ ሊንክ አድርጉት፣ አያይዙት። slow down, slow down, slow down. You can say like slow down, slow down. slow down ማለት ፍጥነትን መቀነስ ነው። ለምሳሌ በኤጅ ሊሆን ይችላል፣ motorcycle, whatever seems like car, መኪና ሊሆን ይችላል። slow down ፍጥነትን መቀነስ slow down ይባላል። slow down, slow down። ለምሳሌ ባጃጅ ሹፌር እየነዳ ያለ እናንተ ውስጡ ተሳፍራችሁ እያለ አረ ቀንሰው ፍጥነቱን በጣም ፍጥነቱን ቢጨምር አረ ቀንሰው ስትሉ እንደምትሉ slow down, slow down። አረ እባክህ ቀንሰው please slow down, please slow down, please slow down, slow down, slow down። ፍጥነትን ቀንስ slow down ትላላችሁ። ለምሳሌ አንድ ሰው በፍጥነት እየሮጠ ከሆነ አረ ቀስበል ቀስበል ስትሉም እንደምትሉት slow down, slow down, slow down. Hey, slow down. Driver, slow down. ሹፌር ቀስበል። Driver, slow down. slow down ማለት ፍጥነትን መቀነስ ወይ ደግሞ ቀስበል ስትሉ ነው። አንድ ሰው በፍጥነት የሆነ ነገር ሲያደርግ ወይ ደግሞ በፍጥነት የሆነ ነገር ሲነዳ slow down ትላላችሁ። slow down, slow down. ኦኬ ሶስተኛው establish, establish. ብሩሲ establish, establish, establish. establish ማለት አንድ ነገር መመስረት ወይ ደግሞ ማቋቋም ነው። establish እንላለን። establish ማቋቋም ወይ ደግሞ አንድ ነገር ምን ማለት ነው? ማቋቋም ወይ ደግሞ መመስረት። አንድ ነገር መመስረት ወይ ደግሞ ማቋቋም establish እንላለን። establish, establish። ለምሳሌ የኔ ትምህርት ቤት የተቋቋመው በ1950 ነው ስትሉ my school established in 1950. My school established 1950. Or you can say like my school established in 1950. 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 My school established in 1950 ማለት ትምህርት ቤቴ የተመሰረተው ወይ ደግሞ የተቋቋመው በ1950 ነው።
Here's gonna say my school established 1950. ለምሳሌ ጥቁር አንበሳ የተቋቋመው በ1920 ነው ስትሉ እንደምትሉት Black Lion Hospital established in 1920. 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 Here's gonna say established. Established ነው የምትሉት የተቋቋመው ወይ ደግሞ የተመሰረተው ጥቁር አንበሳ የተመሰረተው መቼ ነው? በ1920 ስትሉ Black Lion Hospital established in 1920.